srdci mi znejú tvoje slova, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Srce mi kaže, tražite njegovo lice. Tražit ću tvoje lice, Gospod. Milovaní bratia a sestry, Draga braćo i sestre, som šťastný, že aj dnes sa môžem s vami stretnúť. radostan sam da mogu i danas se sresti s vama. V deň, keď si pripomíname zmrtvých stanie nášho Pána Ježiša Dan Krista. kada se sjećamo na vaskrsenje Isusa Hrista. Deň, keď Boh potvrdil všetky svoje prísľuby v tom, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Dan kada je Bog potvrdio sve svoje obećanja, na dan kada je Isus vaskrsnuo iz mrtvih. A ďakujem aj Kate za krásnu prezentáciu Hvala za Kate, za lepu prezentaciju a za prácu, ktorú robíte medzi i študentami. za rad koji radite. Ja som mal príležitosť niekoľkokrát rozprávať so študentami Imao sam priliku nekoliko puta pričati sa studentima. a čo bolo najkrajšie, Ono što je bilo najlepše, že ten prostriedok, ku ktorým otváral srdcia, taj način koji otvara srca, bola práve veda. upravo je bilo znanost. Veda, ktorú študovali na tých univerzitách. Znanost koju su studirali na univerzitetu. Mňa pred niekoľkými rokmi ma jedno spoločenstvo poprosilo, Prije nekoliko godina me jedna crkva zamolila aby som spravil taký cyklus prednášok, da napravim jedan ciklus predavanja kde vlastne ukážem, ako súčasná veda potvrdzuje Božie slovo. da pokažem kako znanost potvrđuje Božju riječ. Od prvého slova po posledné. Od prvog riječi do posljednje. A keď je napísané na počiatku Boh stvoril nebo a zem, I kada je u početku napisano da je Bog stvorio nebo i zemlju, Boh stvoril rastliny, Bog je stvorio drveće, Boh stvoril svetlo, Bog je stvorio svetlo, Boh stvoril vtáky a zvieratá, ptice i životinje, Boh stvoril človeka, čovjeka že súčasná veda potvrdzuje, že je to naozaj tak. i znanost upravo potvrđuje da je to tako. Oficiálne sa síce prednáša teória evolúcie, Generalno se uči teorija revolucije, evolúcie, evolucije, ne revolucije. ale keď si položíte pár jednoduchých otázok, Ali kad si postavite nekoliko pitanja, tak zistíte, že je to celé nezmysel. onda shvatite da je to nesmisao. Že všetko, čo tu máme, Jer sve što imamo potrebuje svojho stvoriteľa treba svog stvoritelja, a tým stvoriteľom je Boh. taj stvoritelj je Bog. A keď toto študenti pochopia, A kad to studenti shvate, máte na poli vyhraté. već imate na pola pobjede. Lebo toto otvára srdcia, toto otvára túžbu spoznať toho Boha, ktorý to všetko I to stvoril. otvara želju da upoznaju Boga koji je to sve stvorio. Ja som tu včera aj predvčerom hovoril svedectvá, Juče i prekjuče sam ovdje govorio svjedočanstva, aké nádherné veci robí Boh v mojom živote kako predivne stvari Bog radi u mom životu a v živote ľudí, ktorí sú v mojom okolí. i u životu ljudi koji su oko mene. A dnes by som chcel povedať také trošku iné svedectvo. Danas želim dati malo drugačije svjedočanstvo. A to zvláštne je to, že to svedectvo sa ešte nestalo. A posebno je što se to svjedočanstvo još nije dogodilo. My keď sme boli na strednej škole, Kad smo bili u srednjoj školi, tak sme boli taký veľmi dobrý kolektív. dobar kolektiv smo bili. Veľa sme spolu zažili, Mnogo toga smo zajedno proživjeli, veľa sme cestovali, mnogo smo putovali, smiali sme sa, priatelili, smijali, prijatelji. ale ako skončila tá škola, Ali kako je završila ta škola, tak mávame také stretnutia raz za 5 rokov imamo sastanke svakih 5 godina a je to vždy veľmi príjemné. i to je uvijek jako lijepo. Stretnúť sa, porozprávať sa, čo je nové v našich životoch Uvijek se izrazgovarati šta ima novo u našem životu a zaspomínať na tie staré dobré časy. i malo se sjećati na stara dobra vremena. Ale čím sme starší, I što smo stariji, tým väčšia je ako keby tá túžba sa vidie častejšie. ta želja se pojavljuje sve češće. A je nás takých zopár kamarátov, Jedan od prijatelja ktorí sa stretávame aj viackrát do roka. sa kojim se nalazim ili srećem više puta godišnje. A mali sme také jedno stretnutie minulý rok,
A imali smo jedan takav sastanak prošle godine. Boli sme v Slovenských horách, Bili smo u Slovačkim brdima, zobrali sme si bicykle uzeli smo bicikle a urobili sme nejaké túry po tých horách na bicykloch. i neke ture smo imali po gorama. A raz, keď som išiel s jedným kamarátom v aute, boli sme sami dvaja, A kad sam jednom išao sa jednim prijateljem u autu, gdje smo bili sami nas dvojica, tak som mu rozprával o Bohu, som mu rozprával o tých veciach, ktoré Boh robí v mojom živote. govorio sam o Bogu i govorio sam o tome što Bog čini u mom životu. A on tak počúval, ale nič nepovedal. On je slušao, ali ništa nije rekao. Lebo celkovo tá situácia medzi nimi je taká, Ukupna ta situacija među njima je takva. že na jednej strane mi nebránia hovoriť o tom, čo ja verím a S cítim, jedne strane mi ne brane da govorim o tome što ja proživljavam, ale na druhej strane oni nejavia záujem to veľmi počúvať. s druge strane nemaju baš neku želju da slušaju. A tak ja sa za nich modlím, Ja se za njih molim, lebo sú blízky môjmu srdcu jer su bliski mom srcu, a túžim, aby aj oni boli spasení. a želim da i oni budu spašeni Tak sa modlím, aby Boh pripravil tie možnosti i hlásať molim se slovo. da Bog pripremi te mogućnosti. A niekedy k tomu dochádza. I nekad tome dođe. Niekedy tie okolnosti sú príjemné, Nekada su te okolnosti jako prijatne, niekedy tie okolnosti sú tvrdé. nekada su tvrde okolnosti. A teraz práve tento jeden kamarát I sada upravo taj jedan prijatelj písal na našu skupinu, čo máme na WhatsAppe, pisao je na grupu u WhatsAppu že ho museli akutne operovať, da su ga morali akutno operirati, že mu zistili rakovinu v nejakom veľmi nebezpečnom štádiu da ima rak u vrlo visokom stadionu. a keď tá operácia skončila, Kad je operacija završila, tak vravel, že tie prognózy sú veľmi pesimistické. rekao je da su prognoze jako pesimistične. Tak ja som mu hneď odpísal, Odmah sam mu otpisao, a ak chceš, prídem ku tebe, ako želiš doći ću k tebi, vysvetlím ti, ako tieto veci fungujú, jasnit ću ti kako te stvari funkcioniraju, prečo prichádzajú choroby do našich životov zašto dolaze bolesti u naš život a aké je z toho východisko. i kako je izlaz iz toga. A z toho tónu, ktorý mi odpísal, A tona u koji se vidi u onome što je otpisao, vidím, že veľmi chce. da jako želi. Teraz sa ešte ku nemu nedá dostať, lebo je izolovaný, Još uvijek ne mogu doći kod njega jer je izoliran. ale za pár dní už budú možné návštevy Za nekoliko dana će možda biti već moguće posjete a ja verím, že aj jemu zasvieti Božie svetlo. i vjerujem da će i njemu Božje svetlo zasvijetiti. A verím, že to bude nádherné svedectvo. I vjerujem da će to biti posebno svjedočanstvo. A aj vás prosím o modlitby, aby to dobre dopadlo. I vas molim za molitve da to može dobro ispasti. A my sa častokrát modlíme za ľudí Mi se često molimo za ljude s tým, že niekedy Boh uzdraví človeka, i tako da nekada Bog isceli čovjeka, niekedy Boh neuzdraví človeka, nekada se ne dogodi iscelenje, ale vždy sa dotkne jeho srdca. ali uvijek se Bog dotakne srca čovjeka. Ak my sme otvorení pre Boha, A mi smo otvoreni za Boga, Boh chce vždy. Bog želi uvijek. A tak stane sa, že ľudia z rakoviny sú uzdravení I dogodilo se da su ljudi od raka isceljeni, a vtedy chválime Pána a vzdávame mu da slávu. hvalimo Boga i dajemo mu slavu, A stane sa, že tí ľudia zomrú. a dogodi se da ti ljudi umru. Ale môžem potvrdiť, že na 100% A mogu reći 100%, každý človek, ktorý takto odchádza svaki čovjek koji na taj način odlazi, a prijal Pána Ježiša, a da je prihvatio Isusa Krista, odchádza v pokoji odlazi u miru a vie, kam ide. i zna gdje ide. Vie, že sa vracia domov ku Otcovi Zna da se vraća od kući kod Oca. a vtedy takisto chválime Pána. I tada isto hvalimo Gospoda. My sme začali veršom z 27. žalmu, Mi smo počeli sa stihom iz 27. psalma, ktorý hovorí: hľadajte moju tvár. koji govori tražite moje lice. Lebo ľudia, keď hľadajú Boha, Ljudi kad traže Boga, môžu hľadať dve veci. mogu tražiti dve stvari. Môžu hľadať Božiu ruku. Mogu tražiti Božju ruku, Bože, daj mi, čo máš v tej ruke. daj mi što imaš u toj ruci,
Toto sú moje požiadavky, to su moje želje, toto ja chcem. to ja želim, A ty si tu na to, aby si splňal moje a ti potreby. si tu da ispuniš moje potrebe. A o tomto sú všetky pohanské náboženstvá. A o tome su uglavnom sva poganska vere. Tí ľudia sa modlia, Oni ljudi se mole, prinášajú nejaké obety, donose neke žrtve, robia čokoľvek je dané v tej ich viere. rade što god im daju u toj veri, A len preto, aby Boh splnil ich samo da požiadavky. bi Bog ispunio njihove želje. Ale v tomto žalme sa píše, Ali u ovom psalmu piše, hľadajte moju tvár, gledajte moje lice, poznávajte ma, poznajte me, lebo ja som Boh, ktorý všetko stvoril. jer ja sam Bog koji je sve stvorio. Nič, čo na tomto svete nie je bez toho, aby som to ja Ništa odsúhlasil. ne postoji na ovom svetu da ja nisam dao odobrenje. Keď budete hľadať moju tvár, Kad ćete tražiti moje lice, budete vedieť, ako veci fungujú onda će znati kako funkcioniraju stvari a budete poznávať plán, ktorý ja mám pre vaše životy. i saznaćete plan koji ja imam za vaš život. Lebo každý jeden z nás, ktorý tu je, Jer svaki jedan od nas koji je ovdje má aj otca, aj mamu, ima oca i majku, ale ten život prichádza od Boha. ali život dolazi od Boga. A Boh nehazarduje so žiadnym životom. A Bog Boh chce, aby sme ten život prežili v požehnaní. da, Bog želi da taj život proživimo u blagoslovu, A to požehnanie prichádza vtedy, keď poznávame Božiu tvár a taj život dolazi tada kad poznajemo njegovo lice a plníme Jeho vôľu. i ispunjavamo njegovu volju. Lebo aj keď sa modlíme za tých chorých, Kad se molimo za te bolesne, najbežnejšia otázka človeka je, najčešće pitanje čovjeka jeste kde bol Boh, že sa mi toto prihodilo. gdje je bio Bog da mi se to dogodilo. Ak je dobrý, ako mohol takéto niečo Ako je dopustiť? Bog dobar, zašto se meni tako nešto dogodilo? Ale veľmi málo ľudí sa pýta, Ali malo ljudi pita kde som bol ja, gdje sam bio ja, čo som robil. šta sam ja radio Hľadal som tu Božiu tvár, i da li sam tražio Božje lice. ale našťastie náš Boh je veľmi Ali trpezlivý. sreća da je naš Bog jako strpljiv, Lebo vieme, že láska je trpezlivá. znamo da je ljubav strpljiva, To je ten prvý atribút, ktorý láska má podľa apoštola Pavla. da je taj prvi atribut prema apostolu Pavlu, A on nás nikdy neprestane milovať a on nas nikada neće prestati ljubiti a nikdy nás neprestane hľadať. i nikad nas neće prestati tražiti. A ja sám môžem zo svojho života potvrdiť, Ja mogu iz mog života potvrditi že to jeho čakanie bolo veľmi dlhé. da to njegovo čekanje je bilo jako dugačko. Skoro 50 rokov som sa snažil žiť podľa seba, 50 godina sam se trudio da živim po svom, až kým sa ma nedotkol takým spôsobom, sve dok me Bog nije dotaknuo na taj način že som si povedal, Pane Bože, už nechcem bez Teba. da sam rekao, Gospode, više bez tebe ne želim. Už neviem bez Teba, Više ne znam kako sad bez tebe, už nemôžem bez Teba. ne mogu bez tebe, Chcem hľadať Tvoju tvár želim tražiti tvoje lice, a chcem chodiť po Tvojich cestách. želim hodati po tvojim putovima. A ten spôsob, ako to A dosiahnuť, taj način kako to možemo postići, to je pokora. to je pokornost. Lebo kým hľadáme tú Božiu ruku, Jer kad tražimo tu Božju ruku, ktorá nám niečo dáva, da nam nešto da, vtedy sa točíme okolo svojho ja, okolo onda se svojho ega. vrtimo oko svoga ega. Pane Bože, ja chcem, ja potrebujem, Bože, ja želim, ja to trebam. ale keď hľadáme tú Božiu A tvár, kad tražimo Božje lice, mení sa samotná podstata. menja se sam temelj. A už nehovoríme, Bože, čo ja chcem, Više ne govorimo, Bože, što ja želim, ale Abba, buď vôľa Tvoja. nego Aba, Oče, neka je tvoja volja. Tak ako to robil Pán Ježiš Tako kao što je to radio Isus Krist, a tak ako nás to On učil. kao što nas je On učio. A preto žehnám každému jednému z vás. I zato blagosiljam svakog jednog od vas, Hľadajte Božie cesty tražite Božje lice a hľadajte Božiu tvár. i tražite Božje lice. Lebo vtedy sa Boh priznáva aj ku nám. Jer tada će se Bog obratiti k nama A vtedy sa môžu diať veľké veci v našich i životoch. onda se mogu događati velike stvari u našem životu. Lebo keď ostaneme v tomto 27. žalme, Ako ćemo ostati u ovom 27. psalmu, nádherný je aj ten prvý verš, poseban je i taj prvi stih ktorý hovorí, že Boh je mojim svetlom
koji govori da je Bog moje svetlo, a Boh je mojim spasením. da je Bog mojim spasenjem. A my keď si povieme, Boh je mojim spasením, A kad mi kažemo Bog je moje spasenje, tak to berieme. Boh je mojim spasením. tak to i uzimamo onda da je Bog naše spasenje. Ale vždy, keď máme v písme slovo spasenie, I uvek kad u Bibliji imamo reč spasenje, spasenie po hebrejsky Ješua. spasenje je po jevrejskom Isus, Ješua. Pán Ježiš. A vždy, keď toto slovo uvidíte v písme, Uvek kada tu reč vidite u pismu, preložte si to prevedite se zo spasenia na Pána Ježiša spasenje na Isusa Hrista. a uvidíte, koľkokrát v tom písme je, A vidjet ćete koliko puta u Bibliji to piše. koľkokrát nám pomáha, chráni nás. Koliko puta nas pomaže i čuva nas. Ďalej sa píše, že Hospodin je pevnosťou môjho života. Dalje piše da je Gospod tvrdina naših života. A my keď tu chodíme po Macedónsku, vidíme veľa pevností. I kada prelazimo po Makedoniji, vidimo mnogo tvrđava. A čo je úlohou pevnosti? Šta je uloga tvrđave? Každá strela, ktorá ide proti nám, Svaka strela koja ide prema nama, tá pevnosť ju zachytí ta tvrđava ju spreči a nepustí ju ďalej. i ne pušta ju dalje. Ale aby sa to mohlo udieť, Da bi se to moglo dogoditi, my musíme byť vnútri tej pevnosti. moramo biti unutra u tvrđavi, Ukrytí v Pánovi Ježišovi, pokriti sa Gospodom Isusom, v Jeho slove, u njegovoj reči, chránený Jeho krvou sačuvani njegovom krvi a Jeho prisľúbeniami. i njegovim obećanjima. A to sa deje vtedy, keď hľadáme Božiu tvár A to se događa tako kad tražimo njegovo lice a keď ju nasledujeme. i kada ga sledimo. Tak vám všetkým žehnám, Sve vas blagosiljam, aby vaše cesty boli Božími cestami, da vaši putevi budu Božji putevi, aby to prisľúbenie nech vám Boh ukáže svoju jasnú tvár da bi to obećanje da vam Bog pokaže svoju jasno lice a nech vám dá svoj pokoj, i neka vam da njegov mir, aby to bolo áno a amen vo vašom da to živote. bude da i amen u vašem životu. Buďte požehnaní. Budite blagoslovljeni. Ďakujem, Darko. Ďakujem. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi, Jako sam zahvalan Gospodu Isusu že môžem byť spolu s vami da mogu biti zajedno s vama a veľmi som rád, že dneska je taká téma študentov i radujem se da je danas tema za studente, a to hľadanie tej Božej tvári. traženje Božjeg lica. A Pán Ježiš pred 2000 rokmi povedal, poď a nasleduj ma. A Isus je prije 2000 godina rekao, dođi i sledi me. A tak sme aj my jeho študentami. I mi smo njegovi studenti. Aj my chodíme do jeho školy. I mi hodamo u njegovu školu. A v tej škole, to je škola života, A u toj školi je škola života a on je náš učiteľ. i on je naš učitelj. Lebo ak my ideme podľa svojej vlastnej hlavy, Jer ako idemo prema svojoj vlastnoj glavi, no tak dobre nedopadneme. nećemo dobro proći. A to je dobré, že máme v tej škole života, To je dobro da u toj školi života máme svojho pána, imamo svoga gospoda, máme svojho učiteľa, imamo svog učitelja, máme svojho majstra imamo svog majstora a vtedy je dobré, i tada je dobro keď na ňo počúvame. kad ga slušamo. Keď mu len nehovoríme, že len páne, páne Kad mu ne govorimo samo gospode, gospode, a nečiníme jeho voľu. a ne činimo njegovu, Lebo jeho to boli. jer njega to boli. On hovorí, prečo mi hovoríte páne, páne On kaže, zašto mi govorite gospode, gospode, a nečiníte moju voľu. a ne činite moju volju? Nečiníte to, čo vám radím, čo vám hovorím. Činite to što vam ja savjetujem, što vam govorim. Keď ty počúvaš na pána Ježiša, Ti slušaš gospoda Isusa, tak sa nedostávaš do problémov, onda ne dolaziš u probleme, ale vychádza z nego problémov. izlaziš iz problema. Ale to neznamená, že sa s problémami nestretáva. To
to ne znači da se s problemima ne susrećeš. Keď si už vošiel do toho života bez neho Kad si već ušao u taj život bez njega, a on sa ti ponúkne ako učiteľ a on ti se ponudi kao učitelj, a ty vychádzaš von z tých hlbín svojich, a ti izlaziš van iz tih dubina svojih, tak sa stretávaš s problémami. i onda se susrećeš sa problemima. Ale nie preto, že ideš do problémov, Ali ne zato što ti ideš u probleme, ale preto, že vychádzaš z nego problémov. zato što izlaziš iz A to je veľký rozdiel. To je jako velika razlika. Neviem, či mi rozumiete, čo Da chcem li me povedať. razumete šta želim? Naša vlastná múdrosť, náš vlastný rozum nás vedie do hlbín, do problémov. I naš razum nas vodi u dubine problema. Ale on nás z problémov vyvádza. Ali Isus nas iz problema izvodi. Ale to neznamená, že sa nestretneme s Ne problémami. znači da nećemo se susresti sa problemom. Ale práve tým, že vychádzame von z tých problémov, Ali upravo zbog toga što izlazimo van iz problema, tak sa stretávame s nimi. tako se srećemo A víťazíme nad i týmito problémami. pobeđujemo na to. Ako je dobré, že aj ja som ako 15-ročný chlapec Toliko je dobro da sam ja kao 15-godišnji momak som začul jeho volajúci hlas sam čuo njegov glas koji me zvao, a povedal som, áno, chcem ťa nasledovať. a rekao sam da, želim te slijediti. A v tomto hlase proste bolo to také nádherné, U tom glasu je to bilo toliko posebno, lebo som pochopil, že všetky zasľúbenia Božie jer sam shvatio da sva obećanja Božja sú v Pánu Ježišovi Kristovi. su u Isusu Hristu. Ja som videl ľudí, ktorí blúdili. Ja sam vidio ljude koji su lutali, Videl som ľudí, ktorí boli stroskotaní. vidio sam ljude koji su bili razbiti u životu, Videl som ľudí, ktorí žili bez cieľa. koji su živjeli bez cilja. Ale viete, ja som v tom všetkom uveril, Ali ja sam u svemu tome uzverovao že ten, ktorý ma volá, da taj koji me zove mi chce dať plný život. mi želi dati puninu života. A keď raz niekto sa bude sťažovať, A kad se jednom neko bude žalio tam v nebi, že Pán Boh sa dokonale o neho nestaral, u nehu da se Gospod nije savršeno brinuo o njemu, tak ja som prvý pripravený, že sa postavím ja sam prvi spreman da se postavim, a poviem, nie, ale Boh sa dokonale staral. ne, nego savršeno se brinuo. A ja by som chcel, aby sme prečítali Božie slovo. Poprosím ťa, brat. Ja želim da pročitamo reč Božju. A to je z 2. knihy Kráľov, 6. kapitoly, Kraljevima, 6. glava, prvých 7 veršov. prvih 7 stihova. Nechcem naťahovať čas. Prva Kraljeva, 6. glava. Prvých 7 veršov. Ktorá je? Druhá kniha Kráľov, druhá kniha Kráľov, 6. kapitola, Druga, 6. Od 1 do 6. od 1 do 7, koniec 7. До 7. 1 и 7. Пророчките синови му рекоа најди се. Ете, десно ни е место кај Туку да отидеме до Јордан, па таму секој да земе, погледат и да си направиме таму живење. Тој одговори: Одете. Еден од нив му рече: Благоволи да дојде со своите слуги. А тој одговори: Ќе дојде. И тргна со нив. Кога дојдоа до Јордан, почнаа да сечат дрво. Но дека еден од нив ја делкаше крилата, секирата му падна во водата. И тој вика: А, Господар! И уште беше позајмена. А Божиот човек каже: Каде падна? Оној му го покаже место. Тогаш тој пресече дел од дрвото, го фрли и на она место и направи секирата да искри. И рече: Извади. Човекот потегна раката, да ја взе. Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Toliko je čitanje Božje reči. Aj tu vidíme Elizea ako učiteľa, ktorý učil mladých prorokov. I ovdje vidimo Elizeja kao učitelja koji je učio mlade proroke. A proste učil ich takej pozornosti, hľadania Božej tváre. Učili su ih da
pažljivo proučavaju Božje lice. Aby oni nerobili svojvoľne veci, Da ne rade samovoljno svoje stvari, aby sa pýtali po Božej vôli. nego da traže Božju volju. Moja prvá otázka je, Moje prvo pitanje je, keď púšťaš sa do nejakej práci, kada počinješ sa nekakvom poslom, možno začínaš nejaký biznis, počinješ neki biznis možno púšťaš sa do nejakej stavby, ili do neke gradnje, alebo začínaš manželstvo, ili krećeš sa brakom, púšťaš sa do životných veľkých rozhodnutí. ili ideš u neke životne velike odluke. S kým sa radíš? S kim se savjetuješ? Ku komu ideš? Kod koga ideš? Viete, tento Boží muž Elizeus, Ovaj Božji čovjek Elizej, on naučil tých svojich prorokov on je učio te svoje proroke v tej prorockej škole, u toj proročkoj školi aby oni počúvali da slušaju na Pána, Gospoda, aby hľadali jeho tvár. da traže njegovo lice. Tak som hovoril, že som mal 15 rokov Rekao sam da sam imao 15 godina, a ja som sa učil od Pána Ježiša. ja sam učio od Gospoda Isusa. Keď som už prichádzal do toho veku ako mladí ľudia, Kad sam došao do starosti kao mladić, mne nebolo treba povedať, ktoré dievča je pekné. meni nije trebalo reći koja devojka je lijepa. Ja si aj dodnes myslím, že každé dievča, každá žena je pekná, Ja i do danas mislim da je svaka devojka i svaka žena lijepa. ale vtedy je pekná, keď je usmiatá. Ali onda je lijepa kada se smije. Ale vtedy, keď sa zlostí, Ali onda kada se namrgodi, tak je škareda. Každá je škareda. onda je nije lijepa. Aj tá najkrajšia je škareda. Keď sa zlostí. Najkraj... Aj tá najkrajšia Aha. je Da, škareda. da, i ta najlepša je, kad se mrgodi, kad gunđa, onda je najružnija. A je to tak, že ako mladý človek túžil som založiť svoju rodinu I kao mladi čovjek želio sam da osnujem svoju porodicu a nepýtal som sa priateľov, kamarádov, čo povieš na tú alebo na tú. Nisam pitao moje prijatelje šta misliš o ovoj, šta misliš o onoj. Ale viete, čo som robil? Hľadal som Pánovu tvár. Ja sam tražio Božje lice A pýtal som sa Pána, i pitao sam Boga. že ktorá sa tebe ľúbi, Bože. Koja se tebi sviđa, Bože? Ktorú by si mi ty doporučil, Koju ćeš Bože. mi ti dati, Gospod? A viete, Duch Svätý mi dal na srdce, A Duh Sveti mi je dao na srce. že prišiel jeden starý Boží muž Došao je jedan stari Božji sluga do zboru u našu crkvu, a choď za ním a da idem za njim a poraď sa s ním. i savjetuj se sa njim. Pán Boh ma neposlal za mladými, On me nije poslao za mladima, aby oni mi povedali, aký je trend, da ti mladi ne kažu kakav je trend danas. ale on ma poslal za starcom. Duh Sveti me poslao kod starog čovjeka. A povedal som mu, že ja nechcem podľa seba a podľa svojich očí vybrať si dievča, Ja sam mu rekao, ne želim prema sebi i prema svojim očima izabrati svoju devojku, ale chcem, aby mi Pán vybral ali dievča. želim da mi Gospod izabere devojku. A on povedal, to je veľmi jednoduché. A on je rekao, to je mnogo jednostavno. Budeš mať nejaký sviatok? Kaže, imat ćeš neki praznik. A ja hovorím, práve dnes mám 20 rokov. Kaže, upravo danas imam 20 godina. No a prídu k tebe mladí ľudia na návštevu. I doći će kod tebe mladi ljudi u poslu. A hovorím, celá mládež príde. Sva omladina će doći kod mene. A hovorí, a príde aj to dievča, ktoré sa ti ľúbi? A doći će i ta devojka koja ti se sviđa. A hovorím, budú tam všetky dievčatá. Biće tamo sve devojke. A on hovorí, no, tak to je jednoduché. To je onda jednostavno. Budeme sa modliť za to teraz Sad ćemo se moliti za to. a prvé dievča, ktoré prekročí prah vášho domu, to bude tvoja žena. A prva devojka koja prekroči prah tvoje kuće, bit će tvoja žena.
Hovorím, Pane Bože, len aby mala všetky zuby. O Gospode, samo da ima sve zube. Ale Pán Boh vie, že vám čo má dať. Ali Gospod zna šta treba da vam da. A ja som tak hľadel ku dveriam A ja sam gledao prema vratima, a čakal som, že ktoré to dievča príde prvé. čekao sam koja će ta devojka doći. A modlil som sa za I to. molio sam se. Ale naraz idú 3. I odjedanput idu 3. Pane Bože, jedna mi bude stačiť. Kaže, jedna mi je dovoljna, Gospode. A predstavte si, ako to Pán Boh urobil. Predstavite si kako je to Gospod uradio. Boli to 3 kamarátky, Bili su to 3 tri priateľky. prijateljice. Oni išli spolu. One su zajedno išli. Prišli až po dvere Došli su kod vratiju, a naraz tie 2 priateľky povedali a odjednom su te dve devojke rekle, tej jednej, to je jednoj, trećoj, že my nepôjdeme ďalej. mi ne idemo dalje. A tá jedna sa pýta, čo sa vám stalo? Však sme sa tak rozhodli, že všetky 3 ideme. Šta vam se dogodilo? Dogovorili smo se da sve 3 idemo. Ale my nepôjdeme. Kaže, mi ne idemo. Otočili sa a nechali tú jednu tam. One su se okrenule i ostavile su tu jednu kroz vrata. A tá jedna vošla cez Ta dvere jedna je ušla kroz vrata i to je Zuzka. Vidíte? Da li vidite? Pán Boh mi vybral ženu. Bog mi je izabrao ženu. Bola vždy krásna, Uvijek je bila lepa, mala vždycky dobré srdce uvijek je imala dobro a srce milovala Pána. i ljubila je Boga. Ak ty ideš niečo robiť, Ako ti ideš nešto hľadaj tvár Pánov. traži Božje lice. Boh ťa nikdy neoklame. Bog te nikad neće To, čo prevariti. ťa môže oklamať, ťa oklame tvoje vlastné srdce. Samo ono što te može prevariti je tvoje vlastne Oklame ťa tvoje vlastné žiadosti ťa môžu oklamať. tvoje lične želje. Ale Boh ťa nikdy neoklame. Bog te nikad neće prevariti. Raď sa s ním. Poraď sa s ním. Da, savjetuj se sa njim. Aj títo prorockí synovia I ovi proročki sinovi prišli k svojmu pánovi došli su kod svog a radili sa s ním. učitelja i savjetovali su se. Ono to už bolo jasné, že im je pritesné miesto. I njima je već bilo jasno da je bilo premalo mesta. Oni vedeli, čo je riešenie, I oni su znali što je rješenje. ale prišli k svojmu pánovi Ali došli su kod svog a povedali, miesto nám je tesné, i rekli su, tesno nam je mesto. dovol nám, Dozvoli nam aby sme išli, narúbali pri Jordáne dreva, da idemo kod Jordana i da srušimo drva, donesieme to sem donećemo to ovamo, a postavíme väčší a príbytok. izgradit ćemo veći stan. A ich pán im povedal, dobre, choďte. I taj gospodar im je rekao, ok, idite. Ale oni boli múdri. Ali oni su bili mudri. Pane, ale poď aj ty s nami. Ali pođi i ti sa nama. Vieš, je rozdiel, keď len naplňaš Božiu vôľu, Je razlika kad samo ispunjavaš Božju volju, a je to rozdiel, keď naplňaš a s tebou je tvoj pán. a kada ispunjavaš Božju volju, a još je i s tobom tvoj Bog, A ty s ním. a ti si sa njim. Lebo sú ľudia, ktorí pochopia, čo od nich Boh chce, Jer ima ljudi koji shvate šta Bog od njih želi, a tak povedia Pánu Bohu, čau, idem kažu robiť. Bogu, čao, ja idem da radim. A to dobre nemôže nikdy dopadnúť. I to ne može dobro ispasti. Dobre dopadnú veci vtedy, Dobro će ispasti tada keď si pochopil, že čo Boh chce v tvojom kad živote shvatiš šta Bog želi u tvom životu a povieš mu, Pane, i kad kažeš, Gospode, príď, dođi, poď aj ty so mnou. ajde i ti sa mnom. Tak ako Mojžiš hovorí, Pane, Kao što je Mojzis rekao, ak nepôjde tvoja tvár pred nami, ako neće tvoje lice ići ispred nas, nevyvádzaj nás odtiaľ toho. nemoj nas voditi odavde. Ty buď s nami. Ti budi sa nama. To je múdry človek, To je bio mudar čovjek. to je múdre Božie To dieťa, je mudar Božje dete ktoré je odkázané na Pána. koje se oslanja na Gospoda. A povie, Pane, poď so mnou. A kad kaže,
Gospode, ajde. Prečo je to takto Zašto je dôležité? to tako važno? Lebo keď aj robíš Božiu voľu Kada radiš Božju volju a naplňaš to, čo Boh i chce, ispunjavaš to što Bog želi, môžu prísť problémy. mogu doći problemi. Môžu prísť ťažkosti. Mogu doći problemi, teški. težine. Neriešiteľné problémy. Problemi koji ne možeš A riješiti. keď nie si s Bohom, A kad nisi sa Bogom, tak nemáš toho radcu. nemaš tog savjetnika. Pozri, ako hovorí prorok Izaiáš Gledaj kako kaže prorok o Izaija Pánu Ježišovi, o Gospodu Isusu. že on je predivný On je prekrasan a je radca. i on je savjetnik. O, aký je požehnaný Boží muž. O, kako je blagosloven Božji Aká je čovjek. požehnaná Božia žena, Kako je blagoslovljena Božja žena ktorá sa neradí s bezbožníkom. koja se ne savjetuje sa bezbožnim Podľa prvého žalmu. prema prvom psalmu, Ale radí sa so svojím pánom. ali se savjetuje sa svojim A Gospodom. títo uční hovoria, Pane, poď aj ty s I nami. ovi učenici govore, Gospodaru, ajde ti sa A nama. on povedal, dobre, ja pôjdem. On je rekao, da, ide. Pán pôjde s tebou. Ići će sa to. Ja som ho volal do všetkých vecí môjho života. Ja sam ga zvao u sve stvari moga života. To, čo vám poviem, je neuveriteľné. To što ću vam reći, ne možda My, keď sme sa zobrali s manželkou, Kad smo se uzeli sa ženom, my sme boli veľmi chudobní. bili smo jako siromašni. Takí sme boli chudobní ako kostolná myš. Kao crkveni miš smo bili siromašni. A videl som, že potrebujem dom alebo bývanie pre I svoju onda sam manželku vidio a da rodinu. trebam kuću za moju ženu i porodicu. Ale nemal som len takú hodnotu, ako dneska je 150 eur. Imao sam samo otprilike kao danas 150 eura. To bolo všetko. To je bilo To sve. bolo všetko bohatstvo. Sve bogatstvo. A viete, čo som urobil? Znate što sam uradio? Mal som túžbu postaviť pre svoju rodinu dom. Imao sam želju da izgradim za moju porodicu. Išiel kuću. som na kolena Išao sam na koljena, a pýtal som sa, a pitao sam, Pane Ježišu, Gospode Isuse, ty vidíš tú moju ti potrebu. vidiš ovu moju potrebu. Vidíš, že ja potrebujem postaviť dom. Vidiš da ja trebam sagraditi Ty kuću. vidíš, že nemám ani peniažky. Da nemam ni novce, Nemám nič. nemam ništa. Najbližšia rodina je 200-300 kilometrov. Najbliža rodbina mi je bila 200-300 km. Nemal som pomoci. Nisam imao pomoć, Ale ty si mojou pomocou. ali ti si mojim pomoć. Budeš so mnou, Pane, Ti ćeš biti sa mnom. keď ja sa Gospode. pustím do tejto práce. Kad ću ja početi taj posao. Budeš so mnou. Da li ćeš biti sa Viete, mnom? to sa len dieťa, nerozumné alebo nepremyslené dieťa môže takto Samo pýtať, nerazumno dete može tako tražiti. lebo keď ty máš prázdne Kad vrecka imaš sve prazno, a ešte bola chudoba a naokolo još je bila siromaštvo okolo, a ty sa pustí do niečoho, čo je nemysliteľné. ti kreneš nešto što nije shvatljivo. A ja som na kolenách sa pýtal Pána. A ja sam na koljenima tražio Gospoda. A mal som pred sebou otvorenú Bibliu. A imao sam otvorenu Bibliju A tak som sa pozrel do nej i kad sam pogledao na nju a čítam. i čitam. Neopustí Boh svojho ľudu. Neće ostaviti Bog svoj narod. Rozumiete? Ja som vyskočil. Ja sam skočio, Zobral som Bibliu k srdcu. uzeo sam Bibliju, Skákal som od radosti. skakao sam od radosti. Boh bude so mnou. Bog će biti Boh sa mnom. bude so mnou. Bog će biti sa mnom. Utekal som za Zuzkou. I onda sam trčao za suprugom Zuzkom. A hovorím je, Zuzanka, Kažem, Zuzana, ideme stavať dom. idemo graditi kuću. Pán mi povedal, že bude so mnou. Gospod mi je rekao da će biti sa mnom. Zázračne Boh konal v mojom živote. Čudesno je Bog činio u mom životu. Do 6 rokov dom bol postavený, krásny, moderný, nový dom. Za Za 6 6 godina rokov. je bio postavljen novi, prekrasan, modern dom, kuća. Nakoniec ho kúpil odo mňa mafián, Posle lebo tak ga sa je mu od veľmi njega- páčil. Posle ga je od njega kupio mafijaš jer mu se jako sviđao. Sviđala ta kuća. Ja som nevedel, že je on mafiáš. Ja nisam znao da je on mafijaš, Ale mal peniaze, ali imao je novce tak kúpil môj dom. i kupio je moju A ja som išiel do služby pánovej. zato što je on išao kao pastor u službu u drugi grad. A už som nepotreboval ten I dom. više mu u tom gradu nije trebala ta kuća.
tých ľudských možnostiach, čo som mal, U tim ljudskim mogućnostima koje sam imao, len som ten úplný základ vedel urobiť samo sam znao taj osnovni temelj uraditi. a už som nemal možnosť. Nevedel som čo. A druge mogućnosti nisam imao. Prišiel za mnou jeden riaditeľ, I došao je za mnom jedan direktor ktorý mal učňov koji je imao učenike. a hovorí, Alexander, Rekao Aleksandar, my nemáme kde učiť učňov stavať dom. mi nemamo gde da učimo učenike, kako da grade kuću. Nemohol by si nám to dovoliť, že by sme ti Da li bi ti stavali dom? dozvolio da ti mi gradimo kuću? Hovorím, môžete. Kaže, može. Ale postavte k tomu majstrov, Ali stavite tu majstora, ja vám dám plány ja ću vam dati plan, a tak sa majte, aby ste už nič nemuseli rozoberať. a tako radite da ne morate ništa rušiti. Bratia a sestry, Boh staval môj dom. Braćo i sestre, Bog je gradio moju kuću. To nevymyslíte. To ne možemo izmisliti. Za 6 rokov celý môj dom bol ukončený. 6 godina cela moja kuća je bila gotova. A potom som sa pýtal, Pane, A posle sam pitao, Gospode, Pane, aká je ďalšia moja cesta? šta je dalja moja cesta, moj put? A Duch Svatý sa pýtal, A Duh Sveti me pitao, si ochotný nechať tento pekný dom, nový dom? spreman ostaviti tu lepu kuću. A kvôli mne opustiť a ísť slúžiť. A zbog mene sve to ostaviti i služiti meni na drugom. A ja som povedal, Pane Ježišu, Ja sam rekao, Gospode Isuse, Ty si opustil kvôli mne krásne príbytky, ti si radi mene napustio prekrasne zlaté ulice, stanove, zlatne ulice, kryštálové chodníky, kristalove hodnike, perlové brány. Perlové brány. Perla. biserne vrata. To všetko si kvôli mne opustil. Sve si to ostavio radi A mene. čo toto je proti tomu? A šta je ovo prema tomu? Toto sú len smeti oproti tomu. Ovo su samo smeće. Ovo Áno, su Pane ono- Ježišu, ja to všetko opustím. Da, Isuse, sve ću to ostaviti. A išiel som. I otišao sam. A Boh bol so mnou. A Bog je bio sa mnom. Až tak bol so mnou, Toliko je bio sa mnom, že ľudia tomu nerozumeli. da ljudi to nisu mogli razumjeti. Hnevali sa na mňa. Ljutili su se na mene. Jak je to možné, Kako je to moguće? že my sme sa modlili Mi smo se molili, a nestalo sa a nije se dogodilo, a ty si prišiel, a ti si došao, pomazal si olejom, pomazao si uljem, pomodlil si sa pomolio si se za toho istého človeka za tog istog čovjeka, a on stál z ložiska a on je ustao iz kreveta a žije. i živi. A hnevali sa na mňa. I ljutili su se ljudi. Závideli. Zavidjeli su. Viete, keď s tebou bude Boh, Znaš, kad sa tobom će biti Bog, tak sa ti bude ináč dariť ako tým druhým. tada će ti drugačije ići nego onim drugim. Ale pretože hľadáš jeho tvár. Zato što tražiš njegovu lice. Tak ako môj brat tu hovoril, hľadám, moje srdce hovorí, hľadaj tvár Pánovu a ja hľadám jeho tvár. Kao što je brat govorio, moje srce govori gledaj Božje lice, a ja sam gledao Božje lice. Aké je to nádherné. Kako je to prekrasno. Nebudem vám už hovoriť, lebo to by Neću bolo vam to više govoriti. 5 hodín by som vám mohol Mogli smo rozprávať 5 sati pričati. o tých zázrakoch a divoch, ktoré robil Boh v mojom živote. Čuda koje je Gospod činio u mom životu. A dodnes ich činí. I do danas ih čini. Ale chcem vám jedno povedať, Ali želim vam jedno reći. že aj dnes sa radím s ním. I danas se savjetujem sa njim. Vo všetkom sa U radím s ním. svemu se savjetujem. Hľadám jeho tvár Tražim njegovo lice. a prosím Pána, I molim Gospoda aby bol vždycky so da mnou. bude uvijek sa mnom. A ja dávam pozor, aby som aj ja bol vždycky s ním. A ja jako pazim da i ja budem sa njim. A tak títo učni išli k Jordánu Tako su a ovi sekali učenici drevo. išli s Elizejem na Jordan da režu,
ruše drvo. Mali hlbokú istotu, že ich pán je tam s nimi. Bili su jako sigurni da je njihov gospodar sa njima. Vedeli, že to je s jeho vôľou. Znali su da je to njegova volja. A tak sekali a sekali. I onda su sekli i sekli. Keď robíme aj tú najlepšiu vec v živote, Kad radimo tu najlepšu stvar u životu, môžeme robiť misiu, možemo raditi misiju. môžeme robiť evangelizáciu, Možemo raditi evangelizaciju. môžeme slúžiť tisícom ľuďom Možemo záchrane. služiti hiljade ljudima za spasenje. Aj vtedy môže prísť problém. I tada može doći problem. A nie malý, veľký I to problém. ne mali, nego veliki problem. Lebo jeden z tých učňov, Jedan od tih učenika, ako sekal ten strom, kao što je sekao to drvo, on si nevšimol, že to železo sa uvoľňovalo. nije primetio da to gvožđe se razlabavilo A že začína byť nebezpečie, i da je postalo nesigurno, že to železo odletí. da će odleteti. On si to neuvedomoval. Nije bio svestan toga. On len to vedel, že je s ním pán, On je znao da je s njim Gospod, vedel, že robí Božiu da voľu, radi Božju volju, robil to s nadšením radio je to sa a oduševljenjem myslel si, že nemôže prísť žiaden problém. i mislio da ne može nikakav problem doći. A problém prišiel. A problem je došao. Železo ulietlo zo Železo sekery je izletelo sa sve. a zletelo rovno do I do tačno Jordána. u Jordanu rijeku. Brat môj, sestra moja, Brat moj i sestra moja, keď staviaš Božie dielo, kada gradiš Božje delo, dávaj pozor. pazi, Pri tom všetkom, že robíš Božiu prácu, pored svega što radiš Božji posao, dávaj pozor na vzťahy. daj si, pazi na odnos sa njim. Aby si mal dobrý vzťah so svojou ženou, Imaš dobar odnos sa svojom ženom, aby si mal dobrý vzťah so svojimi deťmi, da imaš dobar odnos sa svojim decom, so svojimi blízkymi. sa svojim bližnjima. To ešte, že robíš dobrú vec, To što radiš dobru stvar, to ťa neuprednostňuje k tomu, to ti nije prednost ka tome aby si zabudol, že máš manželku, o ktorú sa máš starať, da zaboraviš da imaš ženu za koju trebaš da brineš, že máš deti, o ktoré sa da máš imaš starať djecu za koju treba da brineš, a musíš sa starať o vzťahy. a moraš se brinuti i o odnosima. Tento učeň, tento nedával pozor na vzťah medzi sekerou a železom. Taj učenik nije pazio na odnos između železa i drške. Viete, keď on to urobil takto, tak Kad on to uradi ovako, to železo mu urobilo hik, to železo je napravilo tik, a keď začal, urobilo mu hok. kad je udario dole, onda je opet napravilo A hik, hok, hik, hok. A uvoľňovalo sa to, a uvoľňovalo sa to. A naraz železo letí. I jedanput je železo odletelo. A vtedy zastal. I onda je stao. On mal skore zastať. On je trebao i prije stati. Viete, čo treba taký čas urobiť? Znate što treba u tom vremenu uraditi? Keď vidíme, že tie vzťahy začínajú byť také nepevné, Kad vidimo da taj odnos naš s nekim nije baš tako. keď manželka povie mužovi, muž môj, tak sa málo mi venuješ. Kad žena kaže mužu, malo mi se Venuješ. Da. Máš pre mňa málo Malo času. imaš pozornosti. Alebo muž povie k žene, Ili muž kaže ženi, no ja som už na 5. kolaji, ja sam već na 5. traci, lebo už máme 4 deti već imamo 4 a dece, vždy ma odsúvaš niekde. a uvijek me negde sa strane staviš. A nemajú čas na to, aby upevňovali svoj vzťah. Nemaju vreme da učvrste svoj odnos. Robia dobrú vec. Rade dobru stvar. Vychovávajú rodinu. Odgajaju obitelj. Proste zabezpečujú túto rodinu. Osiguravaju Dávajú sve što im treba jesť. porodici. Daju im jesti. Dajú im oblečenie. Sve što za Od rána do večera. Zápasíme. borimo se. Jedno je treba robiť
Jedno treba raditi, a na druhé nesmieme zabudnúť. a drugo ne smemo zaboraviti, Na vzťahy. na odnos. Stačí sa zastaviť, Dovoljno je stati, napraviť tú sekeru, popraviti tu sekiru, zabiť ten klin na správne staviti miesto klinove gdje treba, a položiť tú sekeru do vody. a staviti sekiru u vodu, A ona sa zapučí, drvo se napuči, ale na to treba čas. a za to malo treba Muž môj, muž. máš požehnanú ženu, Imaš blagoslovljenu ženu, požehnané deti, blagoslovljenu decu, ale maj čas na to, aby si sekeru položil do vody. ali imaj vreme da sekiru staviš u vodu, Napraviť veci. da se isprave. To nie hoci ako strčil tú sekeru do vody, musel ju najprv napraviť, upraviť. Nije samo da staviš u vodu, nego moraš je prvo i popraviti. Lebo ona, keď sa ti zle zapučí, no tak Jer zle sa ako ti s ňou bude ako robiť. ti se loše stegne, loše će ti se Ty raditi. ju musíš tak napraviť, To moraš dobro popraviti, ako je to správne. kako to je ispravno. Upevniť ten klin, Da, s plinom začvrsti, položíš do vody stavi u vodu a už je to dobré. i onda će biti dobro. Spomínam si, Sjećam se, aj my sme vychovávali 6 detí. i mi smo odgajali 6 djece. A ja som zápasil od rána do večera. A ja sam se borio od ujutro do uveče. Nemyslím si, že som bol lenivý muž. Ne mislim da sam bio len muž. A keď všetko už bolo tak na mieste, A kad je već sve bilo u redu, tak moja Zuzka mi jedného dňa zaplakala. moja Zuzka jedan dan je zaplakala. A hovorí, tatinko, Tata, ja sa cítim nešťastná. ja se osjećam nesretno. A hovorím, prečo moja? Kažem, zašto moja? Nedostatočne sa starám o teba. Da li se dovoljno ne brinem za tebe? Nedostatočne zápasím za naše deti. Dovoljno se ne borim za našu decu? Nedostatočne zápasím, aby si mala všetko, aby si mala dom, aby si mala všetko, čo Da li se potrebuješ. nedovoljno brinem da imaš sve za kuću, za decu i za potrebe? A ona povedala, tatinko, Ona je rekla, tata, to všetko ma nevie robiť šťastnou. to sve me ne čini sretno. Ja potrebujem teba. Ja trebam tebe. Ja chcem mať teba. Ja želim imati tebe. Nie auto, Ne auto, nie dom, ne kuću, nie materiálne ne veci. materijalne stvari. Ja chcem mať teba. Ja želim imati tebe. Ja chcem mať s tebou vzťah. Želim imati odnos. A my nemáme čas jeden na druhého. Mi nemamo vremena jedan za drugog. A vtedy, keď človek nepochopí, A tada kad čovjek ne shvati že treba sa zastaviť, da se mora zaustaviti, že treba napraviť tú sekeru, da treba popraviti tu sekiru, že treba čas na to, aby ona zapučala v tej treba vreme vode, da u vodi ona stegne, tak ideme ďalej. tak idemo samo A dalje. čo nariekáš? A što Máme tu plačeš? povinnosti. Idemo dalje. A naraz sekera letí. I odjedanput sekira leti. Naraz odchádzajú deti I odjednom odlaze deca, do sveta. svet, Manželka odchádza, žena odlazi alebo odchádza muž ili odlazi muž, a rozpadáva sa všetko. a sve se raspada. Aký to mal všetko zmysel? Kakav to ima smisla? Máš dom, Imaš kuću, máš auto, imaš auto, máš všetko, imaš sve, ale nemáš vzťah. ali nemaš odnos. Sekera je v Jordáne. Sekira je u Jordanu. A keď si to uvedomil tento A kada učeník, si taj učenik to shvatio, hovorí, Pane, rekao je gospodaru, aj tá sekera bola požičaná. i ta sekira je bila posuđena. On dovtedy si neuvedomil, že tá sekera nie je jeho. On do tad nije shvatio da ta sekira nije njegova. Ty muž, keď si myslíš, že tá žena je tvoja, Ti muž kad misliš da je tvoja žena tvoja, ona je Božia. ona je Božja. Boh ti ju zveril. Bog ti je A Bohu ju budeš musieť vrátiť. i morat ćeš mu Bogu vratiti. Budeš sa musieť zodpovedať, Morat ćeš odgovarati. ako si s tou sekerou Kako narábal. si sa tom sekirom? Či si mal pre ňu čas, Da li si imao vremena za to? či si mal pre ňu súcit, Da li si za nju imao Či si mal osjećanja? lásku? Da li si imao ljubav? ty ju musíš raz vrátiť. Moraš je jednom vratiti. Musíš vrátiť svoje deti. Moraš vratiti svoju Ty si decu myslíš, Bogu. že to je tvoj majetok. Ti misliš da je to tvoje imanje. Nie, on je dar Boží pre Ne, teba. deca su dar Božji. Boh ti ich zveril. Bog ti ih je Čo s poverio. nimi urobíš? Što si s njima uradio?
aj tá sekera, to bolo požičané. I ta sekira je bila pozajmljena. Viete, aj teraz, keď z môjho domu 6 detí odišlo, I sad kad je iz moje kuće otišlo svih 6 dece, tak som si uvedomil, onda sam shvatio že aj to som mal požičané od i Boha. to sam imao pozajmljeno od Boga. Ale vďaka Pánu, Ali hvala Bogu, že oni ostali v Pánovi. su oni svi ostali kod Gospoda. Že v tom zápase života, I u toj borbi života že som ich nestratil. nisam ih izgubio. A my s manželkou neraz slzy nám výjdu cez oči A meni sa ženom ne jednom samo suze dođu na oči. a hovoríme si, urobili sme všetko, čo sme mali urobiť. Činili smo sve što smo trebali uraditi. Niečo sme nezanedbali. Ništa nismo zaboravili. V niečom sme neboli zlým svetlom a svedectvom. Ne ničem. Či v niečom sme Da neboli. li u nečemu nismo bili svedočanstvo, A ideme do pokory. a idemo u pokoru. A vyznávame Pánu. Pokorimo se. A mi Vyznávame, priznajemo Boga. že sme veľa všeličo pokazili. I priznajemo Bogu da smo mnoge stvari pokvarili. Len Boh sa môže zmilovať. Samo Bog se nam može Aj nad smilovati. našimi deťmi. I nad našima Aj nad našimi djecom, vnúčatami. i nad našimi unukama. A Pán sa pýtal, kde je tá sekera, kde je A to taj železo? gospodar je pitao, gdje je to železo? No tu je Kaže, evo, v tu je Jordáne, malo, Jordan. hlboko. Duboko. A on zobral drevo, A on je uzeo drvo, hodil na to miesto bacio je na to mjesto, a sekera, to železo sa vyplavilo hore. to železo je isplivalo na površinu. Ale on bol pripravený, Ali on je bio spreman, on bol na kolenách, on je bio na kolenima, on sa zohnul dole. sagnuo se dole, Viete, tá sekera neplávala tam pol hodinu, ta sekira nije tamo plivala pola sata, ona sa na chvíľu ukázala ona se na jedan moment pokazala, a on bol hotový a chytiť on tú je bio sekeru. spreman da je uhvati tu sekiru. Ale on už musel byť na kolenách. Ali je morao biti na kolenima. Brat môj, sestra moja, Brate, sestra, bez pokory bez pokornosti nedostaneš späť to, čo si stratil. nećeš dobiti nazad to što si izgubio. Boh sa stará. Bog se brine Aj to, čo si ty zameškal. i ono što si ti pokvario, V nepozornosti, čo si ono stratil. što u svojoj, što, V nepozornosti si stratil. kad nisi pazio i izgubio si, On ti to vie vrátiť. on ti to zna vratiti. Preto zomieral Pán Ježiš na Zato je kríži. umro Isus. Na tom dreve kríža, Na tom drvetu krsta, kde povedal, Oče, te je rekao, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. prosti im jer ne znaju O, što to čine. je to drevo. To drvo, To je ten kríž. taj krst, To je tá Golgata, to je ta Golgota ktorá ti vie vrátiť koja ti može vratiti to, čo si stratil. sve što si izgubio. Svojou nedbalosťou, Svojom nepokornošću, svojim hriechom. svojim grehom, O, ale musíš byť pokorný. ali moraš biti pokoran. Musíš byť na kolenách. Moraš biti na kolenima. Musíš byť tak pokorný. Moraš biti tako A keď ti pokoran. deti vytýkajú, oco, ty si na nás nemal čas. Kad ti deca viču, ovoče, nisi imao vremena za nas. A čo som ti ja nedával jesť, alebo nedával Ti som ti... kažeš, šta je, nisam odjev. ti dao jelo, nisam ti dao za obući. Nie, to nie je Nie. pokora. To nije pokornost. Pokora je to, Pokornost je to keď poviem pravdu, máš dieťa moje. da kažemo imaš pravo, dete moje. Ty si čakal, že budem mať čas pre teba. Ti si čekala da imam vremena za tebe, A ja som ten čas nemal, a ja to vreme nisam imao. lebo som horlivo robil to, čo som si myslel, že Jer aj sam Bog chce, aby vruće som radio robil. ono što sam mislio da trebam raditi. A nedával som pozor na ten vzťah. A nisam pazio na taj odnos. A preto si teraz v tom Jordáne. Zato si sada u tom Jordanu. Preto si v tom blate. Zato si u tom blatu. Preto si tam ponorený v hriechu. Zato si tamo ponoreni u grehu. A vtedy, keď sme v pokore, A onda kada smo u pokornosti, ten kríž
taj krst, to drevo kríža, to drvo krsta, ono sa dotýka toho tvojho strateného dieťaťa ono se dotiče tvog izgubljenog djeteta, a ty si na kolenách, a ti si na ty si v koljenima, pokore pred Bohom a ti si u pokornosti pred Bogom, a naraz sa to vyplaví a ono izađe van, a ty si v okamžiku pripravený a ti si odmah spreman chytiť to. da uhvatiš. Aké to bolo nádherné, Kako je to bilo predivno. keď prichádzali moje deti, Kad su dolazile moja deca, jeden po druhom, jedan za drugim, a hovorili, ocko, a rekli su, oče, chcem prijať Pána Ježiša. želim prihvatiti Isusa. Moje deti nie na konferenciách prijali Pána Moja Ježiša. deca nisu na konferencijama prihvatili Moje deti Isusa. prijali Pána Ježiša doma, Moja deca su prihvatile Isusa kod kuće, lebo ma našli na kolenách, jer su me našli na kolenima. pokore, U pokornosti, a ja som ich viedol ku Kristu. a ja sam ih vodio kod A Krista. to, čo som stratil, A to što sam izgubio, on mi vrátil. on mi je vratio. Aj tebe ich vráti. I tebi će ih Aj vratiti. tebe vráti to, čo si stratil. I tebi će vratiti ono što si Len izgubio. sa pokor. Samo se pokori. Choď pred tvárou Pánovou Vodi pred pokorne. lice Gospodnje u pokornosti. Uchop to, čo ti dal. Shvati to što ti je dao. Uhvati to što ti je dao. A daj na poriadok všetko. I stavi u red sve što treba. Všetko sa dobre skončilo. Sve se dobro završilo. Aj v tvojom živote sa všetko I dobre sve u tvom dokončí. životu će se dobro Lebo završiti. Božie plány sú dobré s Jer tebou. Božji planovi su dobri za tebe. Boh nie to chce, aby si stratil svojich, Bog ne želi da izgubiš ale svoje. Boh chce, aby si ich získal späť. On želi da ih dobiješ nazad. Ale potrebuješ mať pre nich čas, Ali moraš imati vremena za njih, musíš mať pre nich srdce moraš imati srce za njih, a musíš sa dívať vždycky na Pána. a moraš se uvek gledati na Pane, moje srdce hľadá tvoju tvár. Gospode, moje srce gleda tvoje lice. A vtedy, keď si ty prítomný, A tad kad si ti prisutan, aj tie zlé veci sa i obrátia te na loše dobré. stvari se okrenu na dobro. Lebo je napísané, Jer je napisano, že veriacemu jer vernom a milujúcemu Boha onome koji ljubi všetky Boga, veci sve stvari sa obracajú na se dobre. okreću na dobro. Aleluja. Haleluja. Amen. Amen.